Ka jingpentip na ka office jang ka Deputy Commissioner Supply East Kasil District haka kasantrik jeliu kala penlong MLA ka West Shillong ba Mahendro Rapsang banlum dak jingialang yamir jimut bat nongialam shnong nak spotuli shnong kani kusumsi haka step jang ka arpa artarik jeliu haka te ka jingpentip loong ba sarkar jela kan sedang ya kasin jam trikam bakerpang special drive bat siam jing itu ya kibrio ki batlot bat sakta haka imlang salang kum kibrio ki basuthia hasurong kinong tamtiar bat janjan kinong di jing di harut surok bat lenti yakjan kinong bala na kiwi ki jela ki thaidi met bat ki badon jing na ki khotmet ya kani on petrikam da ka office jong ka DC supply is ka sil district harin kat ke jelang bat kitra trikam ba per lem kinong ilam shnong na ka banta ka jing menjor bat kunthop yaki haka NFSA PHH bat AAY ka banlong hadian ka jing pensisa ki kendon bala penmi da ka food civil supply and consumer affair West Shillong Hadin ke jelang ubat rapsang uloong ba ulayo banyakran bat kinong ilam shnong ha ke jelang sub inspector katnot supply uloong ba undang pan ya kathup kendon ki baidei bat kum kinu ki brio on kathup namar ha ki shipho dorbar ki bon kinong shnong ki bam don kadration shushu uloong ba ki bam don kadration kalong ka jing bat kim yo khaw khamtam hakum kani kapor ka jing ki kwa ban panrong khambon kinong shnong ki bam don kadration ha ki te ki scheme Ubarap sang uloong baga don kam kade yakibad don card ration don kam ban ai namar ki bodon card ki yo khaw kad ba ki bom don pat kim yo kalong ke jing kilong yeng ki bodok usuk bat ka khiai ki noilam snong bat kumju yu kum unong bikman hakani ka ju ka singi ubarap sang ulano jingrap da kosong bisa shaki CCMT jong ki dorbar snong mar khasan hajatangka nak menta ka chingpen khre banya khun persya ka khlam COVID-19 da ka ba ai khubleiru ikinong trai ba khamat ka koi ka khia nadu ki asha ki doktor bat kui hiwe Kajing kuat tunga tentang segi badan disolak bagi rumah shnong. Kalau hadir mengai ke press release bagi ai ke Deputy Commissioner nak buat District Administration, halor, but include hak NFSA, PHH, but AAY kategori yang kebriu. Cuma street developers, kini rat pickers, hawkers, migrant laborer, homeless, commercial sex workers, person with disability kat kum kini kapresi bayo. Tengah yo akan discuss bagi rumah senang bak. Tu tenak bagi one sub inspector juga district supply ulah kan batai company ini. Tu uang ba undang hak ki SOP ki tu ibri but include hangta namar hak dia ka si powder bar ini constituency ini kibun ha ki bang patron ka bat kini kalau pui kini ki bang ka kejing namar boleh kim don ka dosan kim yo khau kim yo khau hakum kini por kejing don kan ki te ko pui ki ba te kum kini ka chance ba nila ban pendung hambun ya gitu diberi ki bang don ka dosan hak mungkin dikirim. Namar kini kada hitang special drive. Lain kalau apa ni ke permanent pen I card option sekarang. Ini video clarification. Tinggal ayat sulok bat kira basnong. Ini onget up ya kata PKA bikin hak for tunpak tu sub inspector. Tinggal saya show meeting biar saya sit. Whether nila agree ni ambil kini. Ba the other section tu diberi pak kimyo ni dia punya fight bagi dia. Namar kam dia benda pressure yang aneh kira basnong. Ba balik kiyo tang kini kibri balik kiwi kinu yo kan bukan mau selen salam ya ba ngan empat ha itu da yo bani song biang ba kiro ba song dang yo ki SOP ngin yo bani kren pat ha level jong chief secretary ba ngi ngim sutana nang sutana ini pat tip mar ki kibri ku bandung hangir kum da tip ha kum ha po ka ri jungi ubri ubay song hamadan street developers don't say hangir po konstituensi juga bosong po madan tidak, bahasa Ramadan street dulu. Urat pikir, dan saya konstituensi juga atau urat pikir. Ngambil dah dua urat pikir atau konstituensi juga. Hawkers kita, tangba kila balik berbutuhkan hak pok kliau, lain pok modran, lain polis dia. Bahasa konstituensi kila betul. Dan menghap identify kita di hawkers. Migrant laborer. Migrant laborer ngambil pok konstituensi benuan to migrant laborer. Balik to migrant laborer banang mai ke state umman mungkin ai kali dekat kota jang begitu. Bagaimana apa no? Ki homeless. Konstituensi don homeless. Ngapi bandan homeless welu apa konstituensi ba umdon yang nak sang madan. Nasa commercial sex workers lagi umdon. Jumlah. Ndrei kidon kum kini person with disability kita. Tak kita welcome ya tadi.
bagi di ai ki dia ada kategori ni di banyak ki ide belawan pedrung so ni benar group nang ba ka advantage ke jing mentua kan dia ki kata benda ila batai ba kidon ki nong tumen kini kita ngok phak tu SOP hadin mengiyo tu SOP ngin song meeting dia ke ai bikila pedrung kanang ba ngila huni kita ki bere bikila pedrung ni pe halor biki phak tadi SOP ini include kan no lagi layo kita dapat ngindang ini keren bat ke level jong chief secretary bangi di sepuluh bar bangi konstitusi jongi dang dot kamsu ini beri pedro ngemhun dang ari special drive to identify kumi kita ke so special drive ka khap ong nam ta ban le ni ban le tai ru tak covid tak mbak metip ka idea jong government of India ni ru mbak ni don kam ban ai ka dia gitu ki beri long yeng bam ai ka bam don ka balik beri bam ka ki khau eru kat ba beri bom don ka tang khau e kun yo forget tu khau di ban tiet te ko poi ka jing e no poi jing e ki beri bom duk masuk bom don ka ka pressure ka don hong ta pressure ka don ki lo ba snong do ba snong pressure ka don singau MLA te menta ka di ka lat linti pengi di man penrung le ki lo ba khoi ba ki yo lang ka ju ka benefit ko mo yo ki ni ba don ka malayo ban contribute ban ai ki market sangaja kanang ba kila kum ka jingialang ya itu ki volunteers ki badon ba involve haka CCFT but I play ndai da kita ki tu frontline workers kum ki asha ki doctors ki ba pe hakini ki area jungi bang asi coordinate mal sungi mati ba tri system hadu kata ta finlam ba constituency jungi kala hiar ki ba affected ki covid cases fresh cases ki active cases kala da hiar hadu kata ndai vi kai ka ngasi le ngasi ong ba ngasi ketuhi shnong bro khai uno ba test positive immediately ngi de ban ra la da ulolong very serious kanang ba contaminations kanum but ikidu ki long ye ki dorba shnong ki la tai sitam hadu kata hadu bi contain ya to ki area te kala era si bun ba kan spread ki up do spo ka chanski mo ba ya suppose ki up do suppose dam dam dia like but ki long shnong ki cooperative kita dia nak tak ada jin brainstorm jong baru ka kita was nong ki asha workers ki doctors by charge kini constituency they are very good kita stop mak nasi coordinate bagi man la ka janit